krećemo drugi zadatak. Kaže sferni kondenzator, poluprečnika unutrašnje elektrode A i poluprečnika spoljašnje elektrode B, potpuno je ispunjen bračnim dielektrikom. Znači sad je potpuno ovdje. Epsilon R produktivnosti. Znači ovo je A, ovo je D. Dobro, ovdje je Q, minusku. Znači, potpuno ispunjen homogenim dielektrikom relativne primitivnosti epsilon R, kondenzator je opterećen natresanjem Q, pa odvojen od izvora. Nakon što kroz rupicu na spoljašnjoj elektrodi iscuri polovina tečnog dielektrika, znači sada imamo situaciju da dobije ovako. Kao potpuno optica. Što ovdje sad epsilon R, iste su dimenzije, a pošto je odvojen od izvora, samo sekund. Isto nam sad otkuje minusku. Dobro. Sad nam se traži podatak da odredimo priraštaj kapacitivnosti ova dva dijelektrika. Znači, kapacitivnost ove, C2, C1 i naravno tražimo delta kroz povrlo. Evo, prvo ćemo smatrati prvi slučaj. U prvom slučaju, naravno, u ovom slučaju ćemo koristiti uopšteni Gaussov zakon koji glasi integral d po zatvorenoj površini, jednog je slobodno natresanje koje je uvođeno na površini. Sada, od unutar ovog dielektrika, kada odredimo neka sfera poluprečnika R koji je između B i A, dobit ćemo da je na toj sferi D konstantnog intenziteta i uvek će u skalari proizvod ova dva dati jedinicu. Onda dobijamo, možemo zamijeniti D puta S, da je jednako Q, gde je S površina kruga, ovo koji smo nekako, to je 4R na kvadrat pi. I da dobijemo da je D jednako Q kroz S ili Q kroz 4R na kvadrat pi. Sad, kako znamo da ovom dielektriku, dok na cijeloj toj sferi važi da je D jednako epsilon R, epsilon 0 E, odavde dobijemo da je u ovoj situaciji E jednako Q kroz 4 pi epsilon 0, epsilon R, R na kvadrat. Dobro, znači da bismo našli kapacitivnost zašto ovo što radimo, je da bismo našli, znači imamo Q, preko Q-a izračunamo napon između priključaka, znači to je ovdje napon, sa plusom ovdje, taj napon nađemo i onda naravno odnos količina natresanja i napona će dati kapacitivnost. To sad naravno napon je integral, znači U je jednako integral E dE od R ide jednako A do R jednako B. Dobro, sad ću ovaj integral ovdje gore da rešim, znači to je U jednako integral R jednako A do R jednako B. Integral, dobro, ovo su konstante Q, 4 pi, epsilon, epsilon R, to se izvuče, to ćemo dodati posle. Integral od dr kroz R. Znači ovdje ću znači napišem, znači Q je ono, to je izvuče smo konstante, znači Q kroz 4 pi, epsilon, 0, epsilon R. Integral dr kroz R na kvadrat je minus 1 kroz R. Dobro, znači to je minus 1 kroz R u granicama od A do B, znači to će biti Q kroz 4 pi epsilon 0 epsilon R, 1 kroz A minus 1 kroz B. Znači U je odavde jednako Q kroz 4 pi epsilon 0 epsilon R, 1 kroz A minus 1 kroz B, kad se vede zajedničko, znači da će biti A puta B, a gore će biti B minus A. I sada, dobro, znači minus 1 kroz R. Dobro, sada znamo da znači C1 će dati biti ovo Q kroz ovo što smo izrazili i odavde dobijemo kapacitivnost u drugoj situaciji kada je pun dielektrikom, jednako znači ovo invertovano i Q se pokreti, znači ovo ćemo 4 pi epsilon 0 epsilon R puta A puta B kroz B minus A. To je u prvoj situaciji. U drugoj situaciji sad ćemo to
koristimo. Znači, u drugoj situaciji, da obrišem ovaj deo. Treba nađemo opet polje. Znači, u drugoj situaciji, kada uzmemo sferu, na ovoj sferi nije sad više T konstantnog intenziteta, ali recimo zbog, znači, na ovoj sferi E ima konstantan intenzitet, ali mi ne možemo promijeniti ovaj Gaussov zakon Z, zato što ne znamo tačno koliko su one vezane na nekresanje, pa moramo primeniti uopšteni Gaussov zakon. I sad na ovoj ovdje situaciji, ovdje imamo neko D1, ovdje u novoj polusferi imamo D2 i ono su različnih intenziteta. Tako da, znači, možemo sad, ali na ovoj polusferi D1 je konstantnog intenziteta i na ovoj polusferi D2 je konstantnog intenziteta. Tako da ćemo podeliti na dvije situacije ovaj integral koji završava i D1 puta S pola, znači pola te površine polusfera, to je 2R na kvadrat pi, plus D2 puta isto S pola, i sad to će biti 1. Sad šta je D1, D2, znači D1 i D2 su različiti, ali E nam je isto na celoj ovoj sferi poluprečnika R. Znači D1 će biti epsilon, D1 ako smo ga obeležili ovde, znači će biti epsilon R puta epsilon 0 puta E, a D2, pošto nemamo dielektrika gore, znači samo će biti epsilon 0 puta E. I sada ovo uvrstimo unutra i još vratimo umesto S, znači izvući ćemo S pola ispred zagrade, što je 2R na kvadrat pi, to ćemo izvući ispred zagrade i još od ovih možemo izvući epsilon 0 ispred zagrade kada ubacimo D1 i D2. Ovo D1 i D2, znači u ovaj način ubacimo D1 i D2, možemo epsilon 0 izvući ispred zagrade i E izvući ispred zagrade. U zagrade nam ostaje samo epsilon R plus 1. I to je 1. I odavde dobijemo da je E koji zavisi od R jednako znači U kroz 2R na kvadrat pi epsilon 0 kvadrat pi epsilon 0 i još tako epsilon R plus 1. Sada opet moramo istim postupkom da nađemo napon U, da smo dali koristivnost. Napon U će biti integral od čeli do A do B. Opet E puta D. Sada jedino što se razlikuje od integrala, znači opet će biti dr kroz r na kvadrat, ovo su sve konstante. Znači isto će biti rešenje integrala, isto ova zamena smena, samo druga konstanta ispred. Znači ovaj napon U će biti, opet U ćemo ići ispred zagrade, 2 pi epsilon 0, epsilon r plus 1, ovo su konstante koje izlaze ispred integrala, to su ove konstante, i onda nam ostane integral dr kroz r na kvadrat u ovim granicama, to je ovdje isti integral, samo ćemo prepisati ovo ovdje, što smo zamenili. Znači to će biti puta 1 kroz a minus 1 kroz b. I onda krajnji napon, znači u kroz 2 pi epsilon 0, epsilon r plus 1, plus. Još puta, znači gore b minus a dole puta a puta b. I opet, znači C2 će biti opet u kroz, ajde ovo ćemo označiti sa u1, ovo ćemo označiti sa u2, znači u kroz u2, a to će biti ovo invertovano i skraćeno sa u, što će biti 2 pi epsilon 0, epsilon r plus 1, a puta b, kroz b minus 1. I sada nam se u zadatku, evo ja ću opisati da je zadatku izraz, u zadatku nam se traži da nađemo priraštaj kapacitivnosti od ove situacije koja je iscurila pod dielektrika, odnosno na početnu situaciju, a to je priraštaj delta C je C2 minus C1. Evo C2 i C1 smo izrazili. Kao što vidimo, znači delta C, vidimo ovo izraz, znači imaju B minus A dole zajedničko, imaju A puta B, epsilon 0, epsilon 0 pi, možemo sve to izvući ispred zagrade, znači B minus A, šta gore ostaje, znači A puta B smo vidjeli zajedničko, A puta B je zajedničko, epsilon 0 je zajedničko i pi je zajedničko, znači pi puta epsilon 0, i sad šta ostane od C2? Od C2 nam ostane 2 puta epsilon R i 2 puta 1, što je 2. Šta nam ostane od C1? Znači izvukli smo epsilon 0, izvukli smo pi, a i b, znači ostane nam 4 epsilon.
Dobro. Znači ovdje će ostati 2, kada pogledamo zagnuto, minus 2 epsilon r, što znači delta c krajnje. Znači delta c krajnje se umesto ovo. Znači delta c krajnje je a puta b, puta pi puta epsilon 0, puta, ovdje će ostati, znači 2 minus 2 epsilon r, tu dvojku možemo izvući ispred. Ostaje nam 1 minus epsilon r, ali napisamo epsilon r minus 1, stavite minus ispred, znači izvući minus ispred zaklade, kroz ne minus. I to je zadatak pod A. Dobro. Ne znam, sad ćemo ovaj pod B. Pod B ću ovdje staviti ljudi. A sad pod B ću samo iz zadatka pod A prepisati, znači u prvoj situaciji koliko je intenzitet za polje, i to je izraz za polje, znači E1 u prvom delu zadatka je Q kroz 4 i epsilon 0, epsilon r, r na kvadrat, a E2 u ovom delu, što je potrebno, E2 će biti, znači, to smo izveli pod delu pod A, Q kroz 2 r na kvadrat i epsilon 0, epsilon r kroz 1. Ok, sad šta se traži u delu zadatka pod B? Traži se priraštaj ukupne količine vezanog elektrisanija uz površnu unutrašnje elektrode. Smatrate da se prilikom isticanja tečnog elektrika opterećenost kondenzatora menja. Dobro, znači traži nam se priraštaj, traži nam se Q vezano, neka Q2, to će biti Q vezano ovde, minus Q1. Znači treba odmah koliko je to. Ovako, znači vezano elektrisanje se vezuje sa vektorom P. Sada kako ćemo dobiti vektor P? Evo recimo prvo da, znači krećemo iz definicijne relacije, D je jednako, bez vektora pišem, epsilon 0, E plus P. I imamo još jednu vezu, znači znamo da je linearnu dielektriku, jednako epsilon R puta epsilon 0 puta E. Sada ove dve stvari, kada ovo umjesto D upišemo ovo ovdje i prebacimo ovo na drugu stranu, dobit ćemo da je P jednako epsilon 0 puta epsilon r minus 1 puta E. Znači ovo epsilon r minus, epsilon 0 se izvuče od epsilon 0 i epsilon r minus 1 puta E. To je P. Vektor P. Sada, taj vektor P, ako vektor ide ovako i vektor, znači vektor P isto ide ovako. Sada kada bismo posmatrali razrednu površ, znači ovo je sad ono Q, zoomirano, to je sad to Q, ovdje ide dielektrik, epsilon R, vektor P ide ovako, normalno naturalno. Dobro. I sada granično uslov kaže da će se u dijelektriku, znači površinskog stanja stanja tih vezanih, u dijelektriku bit će ND puta P. Sad, ND je po definiciji vektor koji izlazi iz dijelektrike kad spolječno sintezi, znači ND je ovo. Dobro, ovdje vidimo da će rho PS, znači ono unutrašnje elektrodi, ND i P dati negativno, što znači rho PS će dati minus P, pošto su pije uglo između njih, znači nema kosinusa ugla, kosinusa ugla je minus 1. Znači, odavde smo to izveli. Sada kako ćemo dobiti zapravo ukupno vezano? Pa imamo rho PS koliko je, a onda samo ukupno vezano Q1 ili Q2 će biti, znači, rho PS puta površina na kojoj je to vezano elektrisanje. Sada nam se traži naravno izraz za vektor P na ovom ovdje unutrašnjoj elektrodi. Tu zamenimo samo koliko je, znači da je R jednako A. I onda ćemo P u prvoj situaciji, P1 će biti, znači epsilon 0, epsilon R minus 1, puta E od A. Sad, E1 od A, ovo je E1, samo ćemo pisati ovaj izraz umjesto RA. Ćemo uskoristiti, znači Q kroz 4 pi epsilon 0, epsilon R, A na kvadrat. Znači ovo izraz za E1, samo što umjesto R, A na kvadrat. I ovako, znači pokratit ćemo se epsilon 0, epsilon 0 i dobit ćemo da je P1, evo pisat ću ovdje, znači P1, jednako je, znači Q puta
epsilon r minus 1 kroz 4a na kvadrat pi. Dobro. P2 ćemo isti način dobiti, znači P2 će biti isti primjer u formula, znači P2 će biti epsilon 0, epsilon r minus 1 puta E2, a E2 u tački a na kvadrat, znači ovo je formula za E2 gdje smo napisali, ako je ovdje samo umjesto r na kvadrat pisao ča na kvadrat, znači to će biti u kroz 2a na kvadrat i epsilon 0, epsilon r plus 1. Dobro, opet se epsilon pokrati i ovo su sad P1 i P2. Sad imamo čemu je Q2 i po čemu je Q1. Q2, znači to je ukupno nakresanje, to je ρps. ρps je jednako minus P. A Q2, znači ρps 2 u drugoj situaciji će biti Q2. To se ne ponaći Q1 lakše. Znači Q1 je ukupno nakresanje i sad površinska gustina nakresanja ρps je minus P. Minus P1, to smo ovdje računali, znači bit će minus P1 puta površina koja se to nalazi, to je ova površina ovdje sfere na kojoj se nalazi to nakresanje. Znači bit će minus P1 puta 4a na kvadrat i 4a na kvadrat i površina sfera na kojoj se nalazi to nakresanje. I kada to ubacimo u redno, dobit ćemo da je Q1 jednako. Znači 4a na kvadrat i pomnožu s ovim, znači imat ćemo Q. Samo sekund, ovdje bismo pisali. Ovdje nam fali jedan izraz, samo sekund. Epsilon r smo zaboravili da ovdje napišemo. Dobro, znači dobit ćemo da je ovdje Q puta epsilon r minus 1 kroz epsilon r. Znači ovdje epsilon r sam zaboravio da napišem, sad sam ga zapisao. To je Q1. Sad Q2, što je to specifično? Evo, mislim da Q2 će biti znači minus P2 puta površina na kojoj se nalazi to nakresanje. Sad šta je razlika? Nije cijela sfera, nego je pola sfere, pa samim tim množimo sa polovinom. Znači polovinom površine te sfera, to je 2a na kvadrat pi. I sad ovo ovdje ćemo pomnožiti sa 2a na kvadrat pi. I onda će 2 na kvadrat pi skratiti, dobit ćemo lepo Q. Znači imamo Q puta epsilon r minus 1 kroz epsilon r plus 1. Sad jedno što se traži još je prije što je tih nakresanje, što ćemo moramo izračunati kao što će ovdje. Q2 minus 1. Tražimo se Q2 minus 1. To je delta Q. Delta Q će biti, znači Q2 je ovo je Q2. I ovo je Q1. Znači, njima je Q zajedničko, pa ćemo Q analizati zagrade. I sad imamo zajedničko, znači ovo epsilon r plus 1, znači epsilon r minus 1. I minus, zbora smo minus ovdje napišemo. Ovo što se može. Što znači, ovdje moramo staviti jedan minus ispred. Imat ćemo, znači, epsilon Q2 epsilon r minus 1 kroz epsilon r plus 1. Kažem minus, što oduzimamo, epsilon r minus 1 kroz 1. Kroz epsilon. Mislim samo ovdje slijedimo. Znači delta Q će biti minus Q. Zajedničko za ovoga će biti epsilon r plus 1 puta epsilon r. I gore će biti ok, znači ovdje će biti, kada se ovo pobrže, bit će epsilon r na kvadrat minus epsilon r, a kada se ovo pobrže epsilon r plus 1, epsilon r minus 1, bit će minus pa razlika kvadrata, to je minus epsilon r na kvadrat. Sad je ovo je minus 1, pošto ovaj minus je prošao kroz dakle, bit će plus 1. Ovo je ovo se pokrati. I onda nam ostane plus 1 minus epsilon r, to je 1 minus epsilon r s ovim minusom. Znači delta Q će biti Q sa epsilon r